rero uko bavuga ukuri je ndakubwije urya mwana mbeho urya mwana umufata nabi urya mwana wamweka sawa uhe kurongorwa n'umufata nabi gute numva gusa ngo uramubuza amahoro yani umutima urawuvyindisha umutima w'agatuntu umutima gushika nabura amahoro humura niko je mutatu batariga bibwiye ubikuraye bikura mu ba none muzi ko usaba rega ababanyi ngaha barabibona baguma bakura ibintu byose ukora ariko musaza wanje wibuke yuko amajambo yo hanze je yaba ari mutabe kugesa mbere ko cyo rantangaza none ko je ngari cyanye bingahe jiwa nibaze ai nicaye aha mpoze nzi byo ringahe ivyo nzi ibyo kazi wawe jewe ndabizi wowe kazi ko abagore wamaze utondesha nk'utondesha amabisi muri ville ngo bambara ku matwa sinzi uwo baharwa ntiyo bamara ngo ku kazi warononye abakobwa z'abagore bose urapoperanye ivyo byose ndabizi nanje bisanga none nk'ivyo bikuye nanje yarimbwiye urumva rero ko nakubwiye ivyo ko nakubwiye gufata nabi umukobwa w'umugabo uca wadukana ibintu hawo usanga ari byo wifondeye mu mutwe ngaho atari nanje abagukikuje ari bose bambwira ati hano musaza we urumva rero Imana yisi niyo mpamvu wana no kurongora erega inarunyonga wandiswe no mu gitabo wewe mushikanje mvere ivyo bintu uvuze ko hazi cyambere na mbere womenye ivyo ni ibintu numva muba izo ni zazindi bita ngo inkuru mbarirano atani ivyemezo bihari ikimwe womenya menye ko wenda kuzi ranzi nyene kanse kawe kabi gose umenye ko ndakazi nako nyene kandi wubike ko muri inzu nahabaye ivyo urabizi rero nimba abantu ndavyumva ku bantu umenye ko nivyo ivyo ndakubwiye rero bimwe ivyo wakoze rose kuva kera ntavyuzi ntavyo wibuka ntuzi ko ndabizi je nduka none ubu rero warahindutse mushikawo muri ya myaka so mushikawo so muri 2020 ubu warahindutse rero cyane bitahure gise ni wawe kuko uri kugumparura hahandi jewe ndakubwiye nti byaraheranya cagiye nzovyemera ndakubonye mugabo wumva rero ndakubwire we na runyonga udashaka guhinduka ufate neza umwana w'abandi umenye ko uzoba uri kurikorera umutwaro w'imivumo ndakikubwiye uwo ni umutwaro w'imivumo uri kurikorera wowe ndagusubiriye ntushobora kumva yuko je nahindutse kwibishaka gusubiza hahandi nyene nibandaniriza akayira imyaka ihaciye ni myinshi umuntu ahinduka nta kidahinduka nahindutse nta mwandiko ndafata nabi bose ndabafata nk'abana banje bose n'abana biwanje nta numwe nta munira nta dusabe bose nabiwanje bose nta numwe mfata nabi nta numwe njugwara nta numwe bose n'abana biwanje ivyo uvuga rero nimba ari ukuri urumva rero mushikanje narunyonga Shekara kubwira ni baranza ni kimwe nuko wamuza ngaha ayi ataka imukizima kikuzanye wamuza ngaha hano majambo ndenda kubaza kuvugira cyane muvugira cyane munira ndagutinya wewe untinya nini akumva ko si meza none ushinye nawe uramushimye uje mwana w'umukobwa fata nk'umwana wanje umwanya wose urumva aha wabuze mvugira niyo wabonye kandi yenda kubwira wicunge kandi cyane munsi nimba uzozuraza ngaha ari muri uno rugo uzabona iki jambo tagira umutwe nifatire uza kumbwira ngo ubu byakera ngo wakoze iki ndakwihanije ntugaruke hano sinzi no kugura matanguje mu gusohoka mu bira ndakubwiye nimba uzozuraza ngaha ayo majambo akuzanye hano uje kumbwira ibyakera n'ibya hehe ndakubwiye je narahindutse ushaka kubyemeka kubyanye ndabona gasopa ya nyuma nzogusora nabi hano ijambo nakubwiye ukuje ngaha unsohora ureka utaza kumbwira abajambo muri urusakusa nzoguma ndi busazawe nawe nje ndo wari mushikawe none sinero tuntu dusakusa kungaha wewe ndakubwire wewe nimba ufata nabi munira hinduka narahindutse kandi ngiye kugira ko amatohoza wewe ngiye kugira ko amatohoza ngiye kugira ko amatohoza kugira yamunira tohoza uzoronka ubusa
uragengaho umuza akazi urafunze ibintu urajirire nta mwanya afise sishobora wana mwanya nandiko ndati mari mugoce ngahaye ngo munira aha namba bafite gahunda yo kumutwara si gusa mbona bampagurukiye muri ino minsi ho nawe yaragisigaranye oyaje umutwara umurero wowe ushoboye kubarira no kwicara no kurana n'abantu hadi wa mtu anaona agapese n'abakora kabone nakabonye abera yigisha kumwana nuko nyene nakindi mbona ari ari kuvuga cyane haza kuvuga ariko n'ibyo yashakaga nayo mali basi ushobora rega ndi kumwe nawe muri bata kibazo isahaje n'urukundo rwacu twishimiye Imana twibuke yuko bwije ibimenyetso nyine biteye igomwe tubibona kandi si kera turi babiri nta bana tuzoroka nanjye shaka nzo manze byara gahunda ebani usa kubyo wagiye kukazi sigara ndakaranga nacanye umugabo wanje ko yagiye yakoze gasana Saya masuk kayaknya reka shareka kubura ayo regasa nk'iserutse bitanguye byose abo mutoba atari bose shaniririya ibona bose ibyo muri nanda by'amakazi mu bikido bigani umujwa uwanje mana ndemi basi woreka kunyemera agashaka ndi wawe womponda turi kumwe usanga ushitse muhira ati urya nuko ruraba umuntoriti gusa turi kumwe nyine ugapfa kuyivugisha mugabo ushitse muhira bagerege ariko ari kwema ibintu rero asha ahubwo none ntigo baruremereye oya kumire kuri uje mane kuza abaye kanwa ashika ko yabaye umukobwa w'imicuzi umukobwa afite amukobwa n'abakunda nk'uko wibona akamuha agaciro ariko atabone mu bwoko yatabiteye uzobona no kurya nafite ihere kubera umangi icyo bitwa rafu kabisa kabita zavinja rega rafu iratina bitakuri bitayiriye ndetse ntarirafu usabana nakoresha kimwe yiro sijyaje mu bahungu kurema navuga ati niyumviye gukunda n'umutima wanje uwagoye ko wenyine ukunda ndagukunda sinza nimva ngene no control rero ndumva ko muno mwanya uvuze ati jewe mbaguhevye ndumva ko bosanga nasaze jewe ubwo sinzigira wambaye umutima ko sinzi bitahuye yani nta na gatoya nta nirobo na gatoya nisigaje kwikontrola vyenye nta n'ivyo bana igubicu uriri igubicu cyane kandi ubwo jewe birantangaza cyane ukungene yani nukuvuga menga umwanya niwo wose sigaye narabaye rofo umwanya wo ngwari imvira Jimmy mpaka na papa aravuga ndi mwana wanje uko zari ginsanga nasiye azije iyo muhira ingufungure yani ntakivamo ariko vrema
turi kumwe ngaha ndumva apeti yahe yose ibibonetse shirije tutari kumwe ifanira rero tuzoba abakecuru n'abatama dusazane ku buryo abantu bose tugenda dufatanya dufata inkoni dufatana mu mugongo uburyo abantu bose batangara cyo cyiyumviro cy'iwanje cyo cyifuzo cy'iwanje mpambe ndaguhambe ahubwo saba imana ko ari ikintu gutanga hamwe wona yewe yereka kuvuga ibyo bintu uko bivuze cyo numva n'umutwe uko mukaze no kuvuga ibyo bintu yani ndumva ko mengi isi turi twenyene imana itwongera iminsi yo kuba ko n'ubu dupfuye turebe n'abana bakomeye icyifuzo cyane nuko twoba akarorero tugapinza uyishe mugisha nayisha kubera nibo bari kuri domi mugisha na Aisha nibo bari kuri domi aho uciye hose mugisha Aisha umva na shetani ntiyakizamo mve mariage yacu azuba yadakura nakubwiye ko n'ibikona bitoza komera nuko ikindi nawe bamaze kumva icyo MMC yaduteguriye iki protocol umazoba bayishinzwe kwa ubu kamera nibo bazoba babishinzwe iki amafoto MMC mbega urayizi urayibuka yimbire full what Mugisha Move Company. Mungu wangu wewe. Shida. Ile security, cameraman, amafoto. Rero nandi bagisha kubanza. Ubona abakobwa bo barakurereye, abakurereye. Rero nabi uruhande rw'abakobwa. Uzo babwira, uzo kubitira ndi kwandi rw'abakobwa n'amati. Mama bishwe ko kudafera. Wewe ukienda tu wewe kusabira wawe anyaruse bazana inkwano vuba hamwe tubipanga ibyo ndi banapanga mutwe wanyu byinshi cyane we nabyo nk'umwana kandi ahubwo gira papa wawe tega je numva nashushe nk'agasafuriya anyaruse azana inkwano n'ukuri Imana n'ukuri ndumva yuko menga evana menga ho nyene n'umusi ntuvahuza yari umunsi kurera narushe sinzi mbona ko menga sinzi mubwira pfema muherere moshe ko ndagusaba amaneke yembe shaka sinajya kuri beach kwegera amazi kandi yari yakarenge n'akajisho uragenda ntariwe n'ukuri wisanzwe no munsi n'uwawe no munsi ndakubwira umunsi wawe tugigomba tugigomba we ntugira ikibazo n'umunsi turazunguka mpaka ndakubwiye yuko n'abaturambirwa baturambirwa abaturambira baraza ko banikizira agiye nyine sese bimufata kubera icyo bitwa cyaruzi abanadukunze kazobajya kazobajya kabakekene reka Oh
shaka kwanza ngara kubyo cyo sinimvira ndaba wanda guha akazi nyabaki kazi nganda guhesha kandi gusabe kama ko mwene wanyagukunda kandi aragukunda no kuba kwizera ntaca guhisha sana kintu sana wewe genda utohoze aho bigeze biragiye uranyumva umwinjire umenye ikintu cyose bapanga biragiye kuko batwansomera numva ngo imigambi yabo igeze kure nigeze kure si sawa mama wowe kibindekire wowe kora isidakubwiye okay shaka kandi bitarenze no munsi yaranjeje amakuru sinza nayaronse nangorane vraiment ngenda zikaza kuba bana kede tohoze umenye byose ugerageze ibishoboka byose amakuru yose utohoze yose yambwiye nyine kubimenya byose ikintu gishinga hano mu mutwe ucyumve ntuzose no gukimaza n'undi munsi ibintu bya munira ngo na Jimmy na mariage nta mariage ya munira nkeneye hano mu rugo Ngiriza ndabikubwiye ivyo bintu icyo kintu gishoboka ntigishoboka na gatoya sindota biba yuko ngahaye mariage ibintu ntakeneye ntarota numva biba mariage ya munira hano kandi byari amakora mukagize mariage pomukira ngamba twaroki mbese wewe iyo hari kare ubonye ameze gutya abazi ko ngongwa naho yacana yuko nitungo yega yose yava imuraga byose akamuha kamushikiriza ibyo ko nkiri umwana none nyenda kanura bari naje ndakubwiye ko inkuru zose nza ko nibukira wowe budo ni yanje cyose ko yawe nkeneye yuko hano muri runo rugo ugira ijambo umwe gusa sabe kundi akumve nawe aba ari we mu bintu byiwe byose akaza ari icyo gushira imbere ibyo nkeneye nanjye inkuru zose mama ntugire ikibazo ndazizana munira nta kintu na kimwe kora akazi nanda kwizeye kora akazi ego akazi nkangene ntoye n'agasimu kanje munira mariage nta mariage ishobora kuba na gatoya kiretse ntakiri ku isi mariage nzoga taje na binyonga